के हम दोची ये और हस्ते बोले कम में मिल تعداد تعداد كم من بلياست هسته سره جي هسته نه او شنتها مردين هم ذكر هسته لتم دو جاب شتوگو کہ بھئی بابو نام آوارن تھےگی آدو چے کاروبار کرتے ہیں مثلا تی بالشتے دو چی او پتہ دو سے بچک کیستا یہ دو چنگو پتہ شنتے پتہ کاروبار ہے بنائیں او جان بلے گیشترے کہ اب دستے سپاہی ازالبول زندگی چونکہ ایک کا میں زالبول کا اب بلے مرد آدمی زان دو چا بلے ایک کا بس زالبول کا کچا نہ زانتے جی سلمہ یہ دو گیشتے دستے کو میں بول گئے مشین چو کارمرز بھی دو چاہیں تو دستے کو نا بھی کافی حد تک بگے مشین بھی ہوتی مرچ کل تو مشین پورا دو چی دانتے ہیں اچھا تو خالی چم سرما گل دے گئے نا وہ مشین ہمیشہ کہ چیل کو آجاں کشا آجاں چنکا کارا بھی کھنتے پتہ سر پرا تناب کا زیادہ یہ بڑا مشین شو ایک رہا الیکٹرک بجلی انہیں دستے صاحبہ مشین نا چونے مشین نا جی بجلی ہستے اچھا بجلی ہستے ہر وقت ہے جی ہوتا بجلی میں ایک رہا جنریٹر سولر سسٹم میں ایک رہا ماشاءاللہ سہولت ہستے مشینیں بھی ماشاءاللہ مشین سے بھی کار کرنا زیادہ دستے شوق زالبو لیر کرنا اچھا یہ کار بعض مطلب محنت طلب ہے محنت میں کہ پوچھ دردی بعض نندگ لوٹی تو لازم ایک مطلب عادت کو تا معاشی ہے یہ ضرورت ہے تو کار وتی جگہ مشکل ہستے ہیں بلے بعض جنہیں شوق حبہ ہوں کمتی مطلب اما عادت اما نندہ دو چکے یہ والا ہو جی میں ماحول تب بلوچی گودیں جی مارا ہر چالا ضرور اے میں لباس ہے ماں شوق یہ بھی گورا کرنے چلا اور مجبوری تبھی شا گورا کرنے کس کے وقت جانتے ہیں بہتر ہے اور دو چانے کا تباز ہر محنت بھی لگی ہرچ بھی لگی تو بلوچستان صاحبہ سلمہ چارگا ہے کجام علاقہ دو چے نیاد کے علاقہ جاتے ہیں پچھے شمائے وہ کار ہیں جی شمائے مطلب ہر علاقے وتی ایک ورائٹی ہے سٹائل اور کسی جدا ہیں جی اور رنگ دروشم جدا ہیں بلے نیاد حوالہ کوالٹی حوالہ جی واجہ ہوں جوستے ہیں یا برتو جواب تو پتہ یہ حوالہ واجہ جی کولوا ہوارن لطرپت یہ واسطہ نا کہ شمائے کولوا تعلق ہے ہمیں سے کولوا والے دو چے تاری پکنے کولوا میں وقت دوچا رہے نا میں نیم کار میں ٹال گشاں کہ ہمیں نیم کار میں اودا پتہ دوچا رہے نا اگر پورا سیٹ بھی دو چنتے زیادہ تر میں کولوا ہوتی دوچا نہ دیم دے پتہ آواران کولوا دوئیں علاقہ نہ دوچ جی منچو کی مامی جوستے ہیں کہ ضرور آر علاقے وتی دال بندر بھی چاگی بھی یا خاران بھی اور ای بیلٹا من نا رودت کی بلوچستان دوچ میں دو چان چیچو مختلف خاص کر نصیر آباد جل مکسی سیبی مطلب بلوچی دوچ وسطا ملاحانی آ ورائٹی من گل نبیستے ہیں اگر منی خیالا تو وقت جر سے جانے کے تو کار پتہ تو پرک چی بتو کا ہوتی اندازہ سلمائی کا پراس تھے کہ کولوا اور کیچ زیادہ دیما ہاں دوچے والا کوالٹی والا یا نا ایسا کہ بلوچ کجا بھی آدھوچ جامع بلوچی بلیکشن تا فرق کمیشن کہ فرق بندی کے گئے فرق دوچے گئے بلے چونکہ یہ دوچا کے دنیا تھا کہ بلوچ گرائے کا بلوچ زالبول گرائے کا زیادہ دوست دارن تھی اور نیاد حوالہ آگے گشتے دست ساپی آکول واگی تھی کیچے گئے بلے دے دوچے بلے دے دوچ میں ریسرچ کرتا ہے کہ میں نے زیادہ ریسرچ کو کولوایا ہاں باقی دنیا کے بلوچ ہر جگہ کیسے دوچ گرائے کا آنا ہم چارتا گو بلے آنی بندی کے رنگ و بلوچ کولوائی بندی کے رنگ تا باز فرق ہے دست سپائی فرق ہے چونکہ آ بندی کا جو ضروری تو جلدی آ وکنا ماہی تھا یا بستو سے تھا جو حلا سکتے لیکن یہ تھی کولوائے کہ میں رازگرے کہ میں دوچ گرے آگو محنت آگو سکا گو حب واہگا گو شریعہ گا دوچی اور یہ زیادہ ٹائم زیادہ ہیں پیڑ زیادہ ہیں اور دوست زیادہ دارن تھی کولوائے دوچا میں پروڈیوسر دوچ ہم تیار کرتا ہیں دوچا ہم پیش دار گئے نو آفیت تو یہ سلمہ ہمارا سرپدی بھی دے دوچ کے نو ایکسکرین دیما کا ہم نما پروڈیوسر گوشن کے ہمارے شام پیش بکن تاکہ آنی باب دشمن تبصرہ بکنے جی شرف دارا ہمیں دو چانے والا کے ماں گپائیں یہ دو چان پیش کرنے کا ہاں تو آنی باب دا تبصرہ بھی تو ماں ہن چارک لوٹ ہے کیا دو چونے نہ شرف دارا ہمیں وڑا یہ دو چے بابت ہمارا سر پر دے شوکت سے ایک پراٹھا اچھا یہ برابر کچھ چیزی ایک پراٹھا دوچے نا ابتدا 2021 سے گئے بھی 2021 سے حوالہ آتا جی یہ دو چھ بارہ کسے کچھ تو کہوں بولانے ٹیر اچھا یہ بارہ چیزیں یہ پتہ جالر پٹر سر ہے نا یہ بھی چونکا کار سر ہے یہ دو چھ بارہ یہ وجہ واٹس ایپ ہے واٹس ایپ ہے
واٹس ایپ نام ہے دو چیت کا یہ واٹس ایپ پہ سر یہ تھی آواران زندہ کلورو یا دو چوبوتا اسی بابت تبصرہ کریں یہ وجہ سے آپ کی سے اپوگی ہاں جی یا کپوگی برداشت نہیں سے اپوگی جی وجہ سے آپ کی شتو کا 6 ورائٹی ہے یہ چونے نے اس وجہ لیمبو ایک کپ لیمبو ایک کپ ہاں جی وجہ تو اسی بابت پوچھے میں چگرانے نیادا والا جی نہیں یہ آؤٹ برانڈ ہے ایسا کاسا ہے اور شنیاد بھی کم ہے اور اسی یہ شہر پیشے وقت اس تیسرا سرمچاری دبوں کا بھی وشن کہ وہ دیکھنا ہمیں واسطے یہ مطلب یہ کوالٹی ہے شر رہے ہیں یہ شوجہ اختر ندی میں لشکر ہے اچھا یہ دوتو گل یہ دو کسا عمر میں جانے کا مزہ ہوں درست سے گرا کرا یا درست ہو رہا ہے مطلب اچھا یہ شوجہ تربتی بانو ہے اچھا تربتی بانو ہے کولوا دو چھے بلے نام کو تربتی بانو ہے جی بعض جواد لازم دو چانی کوالٹی سک بعض مولبتے مثال صاحب پیش کو باہر علاقے وتی اسٹائل ہے وتی رنگ ہے وتی دوش میں کار والا تو لازم اما دوچ گیر یا تو گشت کنے راز گرے کمال ان کے اچھے بڑے کار کو تک یہ اچھے بڑے بندی کے استعمال کہاں یہ 10 چھے بڑا کار مرز بامتی کار ہونر گھوما تو اسی بابتا نو مردوں پیمانہ جوڑ کو تو نکن کہ کون دو چچو مستریں بلار علاقے وتی ہے کیسیت تھی تو یہ بابتا علامہ روچ پر روچ کوالٹی ہم ودانے کارم بو گائیں اور دوچ گری اوالا وجہ چونکہ دوچ گری اوالا واقعی ادھگی قومم ظالبول ہمیشہ کار مرز کا نام تو اسے ڈیمانڈ ہم زیادہ ہیں کہ نیاد ہم زیادہ ہیں بل ڈیمانڈ ہم روچ پر روچ ودانے تو اسی بابتا ہے کہ تبصرے کریں چونکہ کہ ڈیمانڈ بھی یا کہ مثلا آگے ڈیمانڈ کی بھی نیاد زیادہ بھی تھی نا چونکہ یہ گیشتر اشرا پتہ امیر مردم کیا چونکہ ہمیں بلوچ تھا ہمیشہ کہ زاگی تو سورد ہے تو کم از کم آئے گی 30-40 امیر مردم ہی آئی گود تیار لوٹی تھے بلے غریبی مردم ہوں بیچارہ تو وسا جوڑ کہاں غریبی کہاں غریبی شکر ود دوچی تھے انہوں یہ کہ امیر مردم ہی آئی بچے کے وجہ مثلا بھائی بچے کے 50 چل یا 60 تیاری جوڑی بنتے تو آج واسطہ ماہ یا سال مدت آجل تیار شکنتے تو ہمیں پہ میں جانا ہم ہوتی واسطہ ہمیں کا دیکھے تیار ہے کرتے بتا پیشدار ہے گمانگو نون ڈنڈی ملکانی تو ایران ہے بگوشہ یا تی ملیری یا تی عربستان ہے یا مسکت ہے دیکھے جاگے مردم تو کیشتر ہمیں سے پرماش دیا وہ باقاعدہ زرد ہیں مثلا 2 لاکھ 6 لاکھ زرد ہیں کہ مثلا ای بندی کا ای دوچے نامہ مثلا پلان دوچے گورا ہے ای دوچے نام چی کوئی دوستا کولوا دوستا یا مثلا بلیدہ دوستا یا مشکے دوستا ای دوچہ پاما بدوچہ ہے وہ باقاعدہ دوچے نامہ اور ذرہ سارے ایڈوانس دیانتے تو یہ تیار کرنے کے بعد یہ گرا ڈیمانڈ ہمیں وجہ بھی کہ زیادہ کس طرح مزر والا پیسہ والا مردم امیر مردم چیز کرنا چاہوں لوٹا ہے نا اور عام مردم پیتا ہو گرائے کم پیت دوچہ گرائے کم بلوچی دوچی کیونکہ پیتا سر مانا اس کار کا مطلب پیتا سے وہ کار پکنی بڑے زیادہ ہی بیتے وہ بہتر بشے کہ مایا پری بندی کے سرکار کری پدرندہ ہوتی پیتے سرکار کری بندی کے کار بعض مشکل تو بعض گران تو بعض دیر لگ گئی تو قیمت لوڑا زیادہ ہے سر یہ گڑا کہ بندی کی والا کار منگو مشین دے سر زیادہ بھی دستے سر مشین کو جا کار مرز بھی بندہ تا مشین نہ بوتا مرچا کار مرز مرچا ایک ٹپا ہے یک اسے چیز ہے نا یک کی تو گجے ایرانی گجے تیاری چیزی دو چی سپر تیار ہیں کمپلیٹ ہیں بلے آئی ٹیم کم بھی جلدی ختم بھی تھی ماہ دعا بالکل ختم بھی تھی ختم بھی تھی اور دومی اسے ٹپا ہیں کراچی تھی کوئٹہ ٹپا اس نے کوئٹہ تا ہمیں ایشی نہیں بقدہ ایک چیز اس دکان اس نے لیکن دوچ کے ظالبول گورا کرنے گئے تھی دستے گی اور ٹپے گی گجے گی آج ڈائریکٹ سرپتی بھی کہ یہ اصلی دوچے نہیں من تو نہ جانتی بلے ظالبول جانتی مثلا یہ کجان دوچے کولوائے دوچے یا بلیدے دوچے یا مشکے گی یا مثلا ہب چوکی دوچے اور یہ ٹپے یہ مثلا ایرانی گجے بلے گیشتریں دستے سپائی اور ہمیں تو دوچا من تو سرپنو ایک مرد آدمی ایک ظالبول ہے تو عربی برے بگو کہ یہ مثلا دستے دوچے کیا ہے اسے دستے دوچے اور چم مظاہرہ من تو مرد آدمی من تو نہ جانا کہ ٹپے یہ دستے کشیدہ کاری آپ میں پروڈیوسر منظور ترین میں جستا ہیں کہ بھی یہ دو چھ انچو کہ تو ایک نام ہے گو اشرکاری یا اشری
बलूची में इलाका अशरकारी आवाज की गुशा या कुमक की मदद थी दमे दमी गाल वाले सा पर कसते बलेशन रजाकाराना या किदी में मदद करना की हो मा इंसानियत व इखलाकियत वाला एक जवानी चीज थी तो दूसरी वाला हा ये अशरी चिचु ज्यादा है शो इलाका और इलाका मुतबड़ा भी तो ये बता अशरी वाला मतलब कुमक करना में किदी में ये वजह सख्त ज्यादा है हमें के गुदे दो चक सख्त ज्यादा भी गुद ज्यादा भी और अशरी हम ज्यादा भी थी अशरी हिसाब गुदा जल्द से जल्द तैयार कर तो करना अगर अशरी पिकना गुशा गुदा माह या ये दो माह जल्दी यार तैयार कर तो मतलब ये डिमांड हमें चो ज्यादा भी की तरह दो जल्दी कुट्टी नहीं की कसी सूरी बुआ गाएं कसी है डिमांड ज्यादा ये कि इश्ता पी ये सूरी वास्ता ये दिग जागे वास्ता मारा वो गाएं बस सलमान चूँकि दूचे वाला के दूचगिरी बुआगाएं और अशरकारी होंगे बुआगाएं तो लाजम ये सनत तो देमा शुदा के जालबुलन एक मजने जरिए मुआशी हस्ते और बाज जने के वानी की मन टीचरी वो हम तनखा गिरा और दूचगिरी इनकमा बेचारे और टीचरी तनखा बेगिरे मन नवश मेहनत है बल्कि पर भी की तनखा वाला वो बगैर ड्यूटी तनखा अकाउंट के इसे मेहनती तलब है चेवड़े हालात है जने कंगा डिमांड करने के टीचर भी या जवाब लगे या अंग दूचगिरी मुतमिना तो दूचगिरी मुतमिना था लेकिन जवाब भी फरमाइश हस्ते जी जय मत दोच ता जो फायदा हा टीचर तम मन कुछ का सैलरी ने महीना अगर 60,000 रसी जो मेहनत अगर तो बेचारे मेहनत टीचरी तो बाज है टीचर ज्यादा मेहनत टीचर तो सर दर्द है 100 बिसरा 8 बजे ब्याह 2 बजे टम्बरो जागन को सर बचा सच्चा रोज ये बात मेहनत है उस्ताद तो मेहनत का ना हन गोद दो तो यक की हुनर है ना यक पे हम चला रहा लेकिन जागे को जो मेहनत करे ना आ तरफ दिमाग आ जाएगी बड़ी ना चितवती दिमाग आ जाए तब आधे माँ के शो दिमाग कुछ न का चे के दोस्त तो दिमाग सिर्फ कॉपी बूतश होता छपता छता पता यक की हिसाब रहो दो हमें का ज्यादा करना हमें का 10 कारीगर तेज चली थे ना और दोज के मगर गिसा मिंदी और महीना है तो यक जाम गया 2 लाख रुपया दो ची तैयार का 2 लाख महीना आराम अच्छी रसी अगर स्कूल बानी नहीं आई तनखा 60,000 गिसा मिंदी आई 2 लाख रुपया आराम अच्छी रसी जी शरबदर में मकसद ये वडो ने सलमा एक गप्पे होती ख्याल है मतलब मां नवशं के ये वड भी अच्छा आज चे कोनर ही होती की दोचगिरी होती है कोनर है ये दोचगिरी हमारा मर्दम क्या तालीम वहां नेस्ते हैं या देखे हुनर नेस्ते हालांकि हुनर है बले सनती वाला मुआशी वाला तो बक्के बलाई फायदे हस्ते बल माशा फर्क को तो ना कने पर के टीचर बुआ उस्ताद बुआ तो आई चीज बाजे गंडुए इंसान जोड़ कना को सबक पंद दिया उती जगह अहमियत अर्ज जारी बल दुमी जगह की बेरोजगारी उती जगह हस्ते बाज जने कम वंता मुलाजमत नेस्ते पता रोजगार हम सिफारिश होना हम तो मतलब ये एक बलाई मुआशी सपोर्ट है या टेक्निकल या दस्ते हुनर है कि तो आइया देमा बढ़तो खने और ये बाबत चीचे विषय तो कि बाजी जने काम ये हुनर है मेकर अमी हुनर देमा विषय देगे आवड़े इंडस्ट्री जो देमा नशोता तो ये इंडस्ट्री अच्छे उड़ा गिन दिखा है सनाता के जनकानी वा चुके सलमान अब जे बलाई मुआशी सपोर्ट ही हम रसी के इंचु मुआवजा तरह पगार 3 चुना ही बल्कि इंचु दी मुआवजा वस्तेंगो और इस सनत अच्छे बढ़ गए देखिए सनत जने इंचु कार को तो ना कांगस का बलु जने के गप्पा तो ये वाला चीज विषय सच के जनक के कारो बे दोच ने बाकी दुनिया तो देखे आई देखार रास्ता कार पे को इल्म हंची चीज की आदरसा बुरस्तरे वो चूंकि मैं वो तो जनक का वाणी ने तो हंची जनक हस्ते अब को तो नहीं होती बता वरना भले आ गेश्तर आणि तरजीह होती वानगाएंगो वो भले ये हम दोस्ती से मोहब्बत शाह चे ख्वाहिश के भाई मतलब एक बुद्ध भी भले आ होती गेश्तर खाया लगू वानगा दंते और गोदूची गोदे हम हुब्बु आगे हाकि भी मसा ये गोद के कमेंगे मैंने भी थी बोले आ गेश्त चुके अन्नों द्वारा हम वस्ते के द्वारा वानग नबूता तो मर्दमानी चीज भी बूता के समान को दे बरोची बाज हमशो जने कुछ पैदे सरन बोझ में मोती गोदाय बोझ का वत बेकना वत तैयार बेकना वो तो पीस जाते के हमें गोंडोरा म पीस गता है गोंडोरा जंदा उस्ता के ये मैं पीसा देगो म गोद दोस्ता तो क्लास तो लेट है अब तो क्लास वानग कमजोर है आई वजह हमें सिर्फ मजबूरी गरीबी है गुर्बत वजह आई दो चाचे पड़ता है गेश्ते दोच नहीं बोले तो उस्ताद ये लाजम शम बैलेंस को तो कने जी शरफदार हम चुके वान को हिल में जरिया अस्ते बाज़ जाग हम भले नेज़गारी गरीबी हो बाज़ चीज़ें मतलब मजबूरी फरमाई तो लाजम ये एक सनत है कि निम्का कार कने तो होती फीस भी होती अर्च दर्च भी ये जने के
پت نزور بھی مالی طور آوتی گودانی تیاری کا تو ایک ہنری ہستے پچھے گودانی کرایہ فق باز ہیں تو ہم پورا کرنا نبان تو ای حوالہ علمہ کار کرنے کی ضرورت ہستے تو شرف دارم آگی شیں گپ جنے آفیان چونکہ میں کرا ما بلوچی دو چھاں گنتے ہیں پر اے دیئے مردم باز بروشن پہ میں واسطہ تحفہ بدے حالانکہ آ نہ سمجھا کہ ایشو جوڑ کرنے گا چچو محنت خواری بودتا ٹیکی و تحفہ ہوتی جا گائیں بلے آئیے سردردی و تکلیف محنت چچو زیادہ ہیں اور یہ صنعت دیما شتا تو وقت ہم وانگا ہے اور کم وقت دوچے گوں چون تو ٹائم بیلنس کرنے تو جی وجہ چوش کے وانگ وتی ٹائم متاثر بھی تو شے مرتبہ جی وجہ متاثر بھی وجہ متاثر ما بھی نا بعد میں بھی لیکن وجہ انچو آئے گی مطلب محنت زیادہ ہے سک باز وانگا چ متاثر مطلب ماوشیں کے بعد مردوں میں ہر چیز در بھی بلے آئیے وانگ متاثر میں جی وانگ یہ وجہ متاثر بھی کیا آئے گی محنت زیادہ آئے گی پشتردی زیادہ ہے اور زیادہ ٹیم دے گا لوٹی بعض جوان وجہ میں مجلس ہم گڈی بہرا سر بودتا لس مردمہ تو اگا گپی جن لوٹے دوجگری والا محلوق عوام تو مخاطب ہیں تو چیوشے لوٹے بس وجہ کہ ہمیں کہ اصل دوچ ہیں دستے دوچ ہیں کہ چونکہ انہوں دستے دوچ زیادہ کم ہو گئے مقصود کہ آگے قیمت زیادہ ہیں اور یہ تیار ہیں ٹپے دوچ سستا ہیں نون تو ماں ہمیں گندے کہ آؤ کی وقت آؤ کی پدرے چے واسطہ ہمیں دستے دوچ گار بھی درو اور ہمیں زہاق کے آسودگاہ آرہ یک تو کرنتا یک تیاریں گشانی یک تیاریں جامعے گی اجدے موقع تو چاہیے برای نقصانی بتو یا فائدہی آسودگی مطلب ہمیں دوچ اگر آسانی طرح مشینری جوڑ بھی یہ نقصانی بتو فائدے بتو یہ ہمارا دوچوں کا نقصان ہے دوچوں کا نقصان بھی ہمارا کہ آگے سہارا میں دوچ ہیں جی کہ انچے اسٹوڈنٹ ہاں دشت صاحب آوتی گوھار رہا لازم ہمیں دوچ اس طرح وانے آنے گا ہمیں کوٹا اسلام باز بتا یہ بڑی مثال باز بلے ایشانی انٹرو کی مانگیتا گا مجھتے کہ مثلا ہمیں دوچا نو زیادہ اہمیت نہ دیں زیادہ تیاری دوچا زور اور بعض انچے سورے تیاری ہے کمشی بھی تیاری جامعے گی یا تیاری وشانی مزورن تھی اور اے دوچ مثلا گران ہے اور ایک دوچ گران ہے یہ شرف امیر مردوں زورن تھی نو اسی فائدہ کو واسطے ہمیشہ کہ تیار ہیں نقصان ہمیشہ کہ آئی محنت ہے آئی محنت ختم ہوگا باز جوان جی آپ تو چیب شلس مردوں میں دوچے والا ہمیں جنہیں کہا کہ دوچا ہوں بعض دوچے وجہ ہوتی وانگا ہوں اور آپ کرنے گا تو ایک لیں گا پیجا کہ وانگا متاثر بھی چون بیلنس کرنے کی جی وجہ وانگا متاثر بھی تھے دوچے بعد میں بھی وانگا منکلنا اول نمبر ہے منی خیالہ سلمہ کشی دوچ گری شتر ہے منگوشنا وانگا وجہ بات شتر ہیں وانگا درستان چلن چا درستان پرستر ہیں اور علمارا مجبوری مردمارا ارچی سے فرمائی لیکن علمارا گوما دوچا یہ اور جا مطلب کمپیئر کرتے نکنے کہ علم سک بات ضروری ہیں لس محلوں کے واسطہ تو سلمہ ہوتی کا پسرا اشتا تھا تو شے انگا وانگ امپورٹنٹ زیادہ ہے وانگ تا محنت زیادہ نا اگر تعلیم تو کنے تو تعلیم اثر زیادہ ہے نا ہاں دوچے سے پتی ذہن نہ لگی چیئے کہ مرچ کا تعلیم بھی زیادہ ہے لینگویج ہستے ہمیں کا جیسے کہ دوچا نے اہمیت بڑھ گئے ہنچو تعلیم بھی مشکل بڑھ گئے نا کتاب یک کے نے دا کتابا تو میتا میٹرک کے سائنس کا انگلش کے سجن کتاب کا نو ایک ذہن اگر تعلیم اس طرح دا تھوڑا دوچ اس طرح ہوتی وقت طرح دوچا تات کٹنا کام جی جیم صاحب تی منت سلم تئی ہم باز مہربانی عافیت باز مہربانی شما مجلسات کے صرف دوچگری صنعت و سخت مزہ نے یہ باب تو بازیں گپی پش گپ بلے ما یہ مختلف پہنات سر گپ مجلس کو کہ بھئی یہ محنت طلب چیز چکا رہے ہیں اور ہمیں جنینہ واسطہ یا دوچگرہ واسطہ چونے معاشی وسیلے ہستے اور اسی امرائیہ ہما جنک کے ہوتی وانگا ہاں تو لازم آئیے آگاں بیلنس بکنا ٹائم مینجمنٹ گشنتے آئیے ہوتی دو چاہوں کمو وغیرہ ہوتی پی سی خرچ درچی در کہتے ہیں ہوتی وانگا ہوں بدارا یہ ہم ممکن ہے کہ بعض انچے نو در برستان کہ ٹیچنگ کران دے کہ شعبہ تعلقہ ہاں باقیاں علمی والا فائدہ بھی بھلے عشاء کا ٹائم کم بھی دیا ہوں بعض کار بکنا تو لازم ہنی وانگا علمہ متاثر بھی تو ای کون ذریعے معاشی بتکاں یا مکمک کی بتکاں تو بعدیں ای صنعت والہ گیشن جگیش کارکن بھی شرف دارم بلوچے ہر صنعت بھی یا ہر کارجہ بھی یہ دیم روئی دو دمانے دیم روئی ہیں بلے ای گنٹارے کا یہ دو درمانے پیشدارگی والا نمائشی والا ندارگی والا اہم ہے
تو یہ بابت گیشیں کار کرنے کی ضرورت ہے. شرف درم کو امید کا وتی مہمان ڈاکٹر زاہد اشٹیم